Nasa Minang ay penerima tamu doy. Ya penerima tamu. Dan baik kita John Maita. Masih Nasyam. Ya jokam le. Sini semua. Bain nasa Minang na hundul-hundulon. Asi ya baik kita bentuk ni John Mabapa, John Mainang. Kalau ini yang kuncing margaris margancang agak supit non ma. John Maita Bapak. John mana Seminang. Eta. Nasa Minang. Namar bulang. Halo, nasa Minang nami. John Maita, John mana Seminang marbaris. Ya. John nasa Minang, John kamanggi, John nasa Minang, John. Ya. Salinari hubani inang nasya Minang Aizado pengurus resort belak tadi datang na Izadi ba tarion. Baik jokam asih boy simetris. Bain John Nasyam bain poli pehita menortor mga lualos sektor seksi asih boy sawon na jagyaw tikidahon ya no bain santar saron momentit dong kalak inang bain ya bain sini Bain pisan, ya kami bisan. Bain, na baru rohon. Ya. Eta. Ya, jom minta na sedia malai saya penerima tamu. Ya barbaris, bain. Hujikon, boy hujikon baik. Iya. Hujokon Nasyam, hujokon. Betul. Oh betul. Hujokon. Iya. Hujokon. Das kuzai gue berkancak kuzai gue lang muat. Iya. Ya, live. Ya, sudah bikin apa? Bogi, sudah live itu. Ya, salinari hubani hita nadopdas IGKPS Mariat acara khusus hubani panitia majlis jemaat ase nasongon dalanta hideita tonggota ase paimai buka kita carata cara pesta olop-olop 120 tahun perdas niambilan nama dear Tano Simalungun ase John Maita Bapak InangEma, oke, jadi dar. Horas mau batakan uban. Selamat pagi. Hatani Simalungun nama kataon boras ihutanami iboan husi batu-batu. Horas selamat pagi, sehat jorkit kita kanupan jupan pasu-pasu. Terima kasih mardingat kita pardas niambilan nama dear domma 121 tahun 2024 tahun kita no Simalungun. Dasdo hubata. Ketua sektor ija. Ketua ay majelis tuai. Ketua sektor dalong izon. Ya. Iya, tene. Iya, aima. Asimnya sayhon maita dong manipan orang. Halanya hubata kanupan hita kuria GKPS. Resort Center Sada, Jalan Jenderal Sudirman, Sonai AG GKPS Marihat. Malah suhurta sadarion ibe kita aima horja bagal horja malas diur mariteoni marpesta hita aima pardingatan 121 tahun
pardas diambilan nama dear. Gokma malas dihu tetap tonga-tonga ni kuria sagai kapes resort siantar sada. Jupahan malas dihurma ita tetap guloben nyari. Halanyai izuma pamurpuran buai tubuh gadung julur. Horas baita gadupan tong ma jupahan malas diur. Terima kasih halanyai on mahiteita on madalanta on matonggo tarap manortor mahita. Ibagas gok balas dihur. Halanyai nasyam parugas nami. Siul hanami manortor hitai nami malas dihur nami bani honza sadarion. Halanyai doring ni si malungun na makataon izon hanami marpesta pesta malas paruhuran. Benazama parmusik nami. Nama dua hotene. Jadi rap manorto tapi semangat kutik kuida. Asok na lang ay labi dong sarapan nok kami dalo non. Ay na ado ito parman. Ang semangat. Iya, oke. Jadi liar. Sadado hita kanupan. Sudirman marihat sada. Tonga-tonga ni kuria nomor saninya do hita. Tene. Malah suhur bani genuk forza surat-surata sadarion tukinari buka kita ma carata mulai nama muka pertongahan das bano mengunjungi holi torsamar dalam di bagas dadiar ai mahataridahan mi hasadota ya sahorza dohita iya sahorza sabanria sanduduk dalam hutiga ti hala bintang Maria saur sabanria doh genuk sudirman pokon mariat dalau padas kon sura-sura halanyai barhorta doha nami par musik nami barharuan bolon. Bandubi musik di haruan bolon da kisah-kisahnya. Ya, haruan bolon. Jadi holi hita marputar ma tolunginggot. Papa parlobe baru holi nang mangiut. Tolunginggot. Ya. Pendita melobi, pendita. Iya, masuk ke pendita, tolunginggot. Pendita. Iya, tolunginggot. Yo tolong ikut terus tolong ikut. Iya terus. Maisa.
Mata si malungun aido filosofita sampai kiamat dunyon tetap doai filosofita ibagas cita sapandria. Ahama ai sanina pangalopan ria boru pangalopan gogo tondong pangalopan poda saling sirkulasi ini. Alanyai namar sanina dohita tonga-tonga ni kuria sudirman. Tene alanyai pagindon namin ase sogun na dirgas utik kita manortor. Musik sanina pangalopan ria Roma na siyam inang mandupakon baba. Tayo huli baba. Musik masuk. Iya. Masuk pendita, terus supaya pendita, masuk terus, masuk kabudai, terus supaya minangka, iya, pendita lobi, pendita, iya, ada ya, jual nami, jual sama gondami. Bersiap-siap kakoli, Aima, warga jemaat KKM Pariat Nalau Yalo-Alo. Salinari, tugas-tugas nami bersiap-siap. Aima warga jemaat KKM Pariat. Hari ini Nalau Yalo-Alo, sektor sana pokok sektor 2 KKM Pariat. Aima perlu Yalo-Alo. Iya, ora. Aja tuh kena ibu rasai. Iya, jadi domu hubani panorang, bui mehita maju mundur tol nompas. Ya baru holi ujung hita isayuri hita. Lanjai para musik nami. Malah suhur kata di Simalungun nama katahon salinari hita holi maju mundur. Maju mundur tolu nompas. Alanyai Sita Lasari pendurduran, Sita Lasari pamalas paruhuran. Iya, musik. Iya, maju turun maju. Mundur Bapak.
mundur inang, mundur inang. Iya, maju Bapak. Iya. Hai Malo. Iya. Iya. Mundur Bapak, mundur. Iya. Iya, maju inang. Iya. Maju inang. Iya. Ini betul iya. Iya. Padukan dengan dedek, dedek, dedek. Maju Bapak, iya terakhir. Maju. Iya, mundur Bapak, mundur. Maju, maju yang terakhir. Timbaho dua datang sadar. Maju yang terakhir, maju. Naugama perlaho ulang Soko sapari. Iya, mundur. Iya. Iya, ora. 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 Iya, jadi Sonaima tortorta mamukah lahwanta ibagas sadarion ibagas sada pekarapan satonggo hita asito kinari torsa mardaran acara pesta ulupulubot tatene das kubay na mangunjungi holi kalanyay sahay maabonan itu bama boras sabur-saburan di atas nipingan pasu ay ma tortor mamuka horza sadarion horas mahita kanupan tuan na ibatama na papeo pasu-pasu kalanyay nasyampar ugas nami ben nasyam mapanayurini haruan golon. Iya. Ora, ora. Masuk Pak warga jemaat GKPS Bariat sektor Sada Bako sektor 2 sekaligus Yalo-Alo. Ya, Yalo-Alo panitia, PMJ, Pandita, penginjil. Ya, GKPS Bariat sektor Sada sektor 2. Salose Holiai, AC Malapor, sektor Nadoki Sudirman, Isena Parlobe, Roh Izon. Lang sesuai sektor, menyesuaikan sesuai dengan kondisi Naparlobedas di Guriata. Sektor 2 Doma siap, Aiman Naparlobe Malapor, Nahun Sudirman. Parlobe Ima, Aima, sektor Sada, sektor 2 KKPS Bariat Yalo-Alo. Lumayan na siya, Parmariat. Kanjot masa dia, kanjot. Markacang na siya, markacang, ayo. Bain. Waktu kita sudah tengah siang. Bain. Dari sana, jangan terlampau jauh. Ya. Oh, no kan sektor 2 dong Parlobe, melapor, baru sektor 5. Oke. Doma, boy imagine. Parsek sektor Sada,
sektor 2 GKPS Mariat. Oh ni kes utik kurso kuburio na seboy semuat bain. Iba Sadama sektor Sada sektor 2 GKPS Mariat. Bain, bek kita Bapak. Waktu kita do mato kasia, aseboy gonap haganupan. Masiap, do maisa panitiaon. Panitia, pendita, pengurus GKPS tersada. Zon Maganuban. Ya. Isa do panitiaon kanu panon. Isa do panitiaon lang tari lagi sa ada belang. Do mana ana siam parmariat to ma. Oh, lagi manusun debe. Ya, ulang bapay pudi-pudi. Na siam bapay lobe. Iya, masih jin na siam. Ma, isok kam. Aido kam. Bapak ilobey. Menyesal kon pokoninang seterusnya. Nama posoni nang terida. Ma. Ya. Majaita panitiaon masih okasa. Ya, oke. Sita Lasari, Panturduran Sita Lasari, Pamalas Baruhuran. Musik. Ondokon ya. Kurang dobe panitiaon masih okasa. Masuk. Iya, Marbaris. Iya. Mohon doanya Marbaris Hidai. Iya, Marbaris. Iya, Marbaris. Baris Pelita, Baris. Iya, Baris. Iya, masuk. Iya. Iya. Baru Holi Hujan memutar. Iya. Baru Holi memutar Hujan ya. Iya, Ipaisa utik Ipaisa.
terus. Iya. Horas, horas. Ya, panitia dengan salah bakteri dah. Oh, zondo ke depan. Oh iya, cek jado pengantar jemaat berkenai. Nah, oh ketua sektor atau pengantar jemaat. Cek. Ketua panitia. Oh kan sektor sana sebagai sektor 2. Bisa dong kita sektor de siap. Ya, jadi terima kasih membani Tuhan. Terima kasih Hubat Hagaduk. Huria GKPS Resort yang tersada. Terlebih Hubat dari Siam. Bersiap-siap untuk kinari sektor 2 dah. Sudirman. 121 Sektor 2, sektor 5, sektor 7. Hutano Ayo melapor. Dotu. Anggohi mengingat kita humbani umur 120 sada. Dotu hapor sayon tapel huma domma matoras. Alani ayu bani hita kadupan. Terlebih humbani Siam panitia. Domma ia lo Siam hanami. Huria GKPS Mariat. Jalan domma das. Ipogu ni rumah ni naibata. Halani ay malah suhurta. Terima kasih hubani Tuhan. Asedong hata ni simalungun makatahon. Tubuh ni rambutan dohor bonani torok. Terima kasih matahon bani Tuhan. Halido saud do hitaijon marolopolo. Ay, matangon. Ya. Hubani na Siam panitia. Terima kasih hatanon nami hubani na Siam. Na dom matangon marloja-loja na Siam. Makkobason haganupan. Horjatta bani panorangon. Jadi halani malas ni urnami. Hanami Huria GKPS Mariat. Sektor Sada, sektor 2. Adong doi patupu hanami John. Nasongon mangurupi. Nasyam panitia. Jumlah ni 7.200.000. Ya. Asedong hatani simalungun makatahon. Toras burung serere ni toras belum timbaho. Horas sanami Huria GKPS Mariat namambere. Horas sumana Siam panitia naman jalo. Ay, matangon. Di atas pinggan pasu. Horas itu haganupan. Huria GKPS Resort Cantar Sada. Saya Tuhan matongon nama masuma. Ay, matangon. Halaniay. Oras na siya mbak, binasama Nur nami lang makisol tumang yon dosok ka nami. Porludo ur nami tortorok ka nami. Aydo. Acara manot torhita. Huria GKPS Mariat sektor Sada sektor 2 pakon na siyang panitia. Nahabay na siya minang. Ado tortorta. Ya. Papalas ko nun. Nabayak do na pangkat na idoge. Aydo. Oke. Nabayak ko na pangkat. Oh, napangkat do na kaya. Napangkat to na kaya. Musik. Ay putar-putar ay. Para musik nami. Ya, lao padaskon malas nami. Nami Huria GKPS Mariat sektor Sada sektor 2. Ase rap manotor hanami. Pakon haganupan panitia. Panitia inti ya. Ase ban molobe napangkat do Nakaya. nakaya. Iya. Napangkat do banyak. Oke. Iya. Suyuk kosangan nih, suyuk. Iya. Pada foto.
magalah kita tene. Ay, Halani Ma. panorang. Langsung kubani bendahara. Iya, langsung Panitia, tene. padas. Nah, ima Iya, na torta. padas magbani bendahara panitia. Sadenari. Iya. Nah, hubang na siyang protokol nami panitia. Boy, salinari. Oh. Malah tuan rumah na siyam. Iya. Iya, bain. Ahadoding ta. Nalancang aku judul ni. C2C. Iya. On vitamin juga ni on 2C. Ah. Vitamin C, C2C. Ya. On ulang ko masalah ko ni dokter tahu mama beri resep on. Halo. Ala ni John Pat. Adong John dokter teh John masalah resep malah ni. Ya, bain. Ijana siya may par musik nami. Rumah, bar musik nami C2. Vitamin C. Iya. Iya, doma masuk kaset tayo. Iya. Iya. Ay, betul. Iya, ora. Alani dong P3 siya sektor holi. Iya. Iya lo. Jadi Bakti hita panola. gubernur siam panitia. Iya. Ay mana boy pada sekenami na sokon malas sulur nami. Ase habang may andur la uju maroba. Malas maur na siyang panitia. Terima kasih may tahu bani Tuhan jauh ba. Ay, betul. Ondos mabena siam. Iya, panitia. jadi terima kasih Ma Hubena Syam Bapak Inang Aima warga Cebat KKPS Bariat khusus sektor Sada sektor 2 dom manokan ipadas na Syam nasongon gokni malas tur na Syam mareteon ni gugu sektor tene malas murni panitia naman calo boy maholi ay ipargunahon panitia exobisio ay mapegurus KKPS Resort Santar Sada halanyay bulong niyang botik mabakal padung-padung ni bakal otik pulukan pamperina semai bakal maku pasu-pasu ni Ay matomo. sehat-sehat menasam huluben narion ase irobo ma hayu isapalan ianan para saran ni tapua sehat-sehat surgit ba sektor sada sektor 2 kesepariat hagarupan iremoti Tuhan ulang mahua-mahua Ay matomo. terima kasih ma benasama panaurini haruan bolon mudik ada dua Olu ora sektor Sada sektor 2 Bariat Mangalo-walo sektor 2 Sudirman iya pakon panitia pakon pendita masuk Pak sektor 2 GKP Sudirman ya ya sektor 2 Salose sektor 2 sektor 5 Salose sektor 5 sektor 7 ya masuk sektor 2 Damang Alo-alo sektor Sada Pako sektor 2 Mariat ya oke Mama Labor sektor Tolu berarti sektor 2 sektor 5 sektor 7 sektor Tolu Baisa sektor 2 Ya, alan ini dong tugas-tugas pembani panitia sonari kita mah hun sektor 2 GKPS Jalan Jenderal Sudirman ase tupu maita maganupan atau padong dope na merap ija ase puras kita terima kasih mak
Doma. Ya. Ya. Selamat datang Sektor 2 GKPS Jalan Jenderal Sudirman Mandihuti Pesta Olok-Olok 120 tahun. Alanyai nasyam par musik nami penasyam pangaloloni serma dengan ya. Musik. Perlu bisali tama kataon terima kasih kubani Tuhan na ibata alani bani panorangon saut irayon kita olok-olok sosot siantar sada laho mames tahun dadop 120 tahun ma Injil membumi di tengah-tengah ni Indonesia on khusus ni tengah-tengah ni Simalungun. Bersiap-siap Sektor 5. Tanda ni malas ni urian ni Tuhan na dong i Sektor 2 GKPS Jalan Jenderal Sudirman Resort Siantar Sadaon domba dong i patupu kuria ni Tuhan na i Sektor 2 nomor jumlah 6.070.000 rupiah. Ase Iya, malasur. Igunahon Resort Siantar Sada laho pabolakon Injil di tengah-tengah ni Siantar Sada pakon di tengah-tengah ni Indonesia. Nah, Mak, Tuhan Iya, terima kasih, Mak. Jadi sihol padaskon aima nasongon gatini boras tenger gugu sektor 2. Nasyampar musik nami ibakas kok malas turdo Sektor 2. Jagiah Maria dosa dia. Halai benda sama musik ni Maria Sibahui. Iya, musik. Sektor 2.
Terima kasih ma hubani warga jemaat KKP Sudirman sektor 2. Nadop padaskon ibagas gok malas niur maretehon ni tupak aima boras tenger maretin ni gugu nadop isi pakati. Alanyai panitia makatahon saya doar ma maretehon di naik iparas nasyam dua menetap na padaskon pasu-pasu dan tong-tong ma iramoti Tuhan sektor 2. Alanyai hata ni si malungun na makatahon boras sapan junjungan ibuan hupan dudaan. Horas bangarupan sektor 2 tong-tong iramoti Tuhan. Terima kasih ma. Halanyai benasama Pak Nayurini. Musik. Iya. Ada 2 tolu. Ora. Iya. Sektor 2 mengalo-alo sektor 5 Sudirman. Padaskan bisa ibu toh. Iya, panitia. Sektor 2 mengalo-alo sektor 5. Pemirsa sektor 5. Ayo selang teridah. Sektor 5. Ya, sektor 5 Kampung Karo, Bujur Memandu, Jakam, sektor 5 Enda. Ya. Jakam, sektor 5 Enda, Kampung Kare. Uga. Mana sektor 5? Oke. Sektor 5 Kampung Karo. Musik di bersiap-siap maju-jua kita kerina. Ya, Kampung Kare. Ya. Ya, sektor 2 mengalo-alo sektor 5 Kampung Karo. Bujur. Ya. Maju-jua, musik, maju-jua kita kerina. Iya. Salpo kori bersiap-siap sektor 7. Iya. Salpo sektor 5 bersiap-siap sektor 7, baru sektor 8. Ayo menadok melapor. Iya. Iya. Oh, Jurman Padu. Iya, ya. Maju, iya. Bujur. Iya, baris. Sektor 2. Iya. Iya. Iya, bujur. Jajakan. Ya. Oi. Iya. Oh iya, oke. Bujur. Ora. Ya, untuk semua banyak ketua sektor 5. Ya, terpuji ma Tuhan, terima kasih ma bata ganupan. Jadi hanami nagun sektor 5, naboy ipatubuhan nami das bani saderion, aima
Rp3.660.000. Ya, 3.666.000 rupiah. Malas tur. Ay mana Bujur, buri bujur, bujur. September tua mau tontong palsu-palsu Haganupan. Ya. PKPS Resort Siantar Sada. Terima kasih terpuji Iya, terima kasih Mak. Iya, oh. Iya, Panginduan nih sektor 5 Kampung Karo. Sikat Cangkoro nih dia. Ya. Ya, ayo oke, Panginduan duai, holi. Gok malas diur. Sikat Cangkoro. Iya. Iya, kuyuk. Oh, sikat Cangkoro. Iya. Main pantoni. Ya. Jadi terima kasih mah Umadina Siam sama nami sektor 5 GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Nadop padaskon nasongon gok malas diurna Siam. Halanyai panitia martonggo tetap nasiam sektor 5 jupahan malas niur. Halanyai hatani simalungun nama kataon. Izuma pamurpuran. Buai tubuh gadung julur. Horas ba sektor 5 gadupan. Tong ma jupahan malas niur. Terima kasih ma panma panayur ini. Musik. Salah dua talu. Ora. Sektor 5 mangalo-alo sektor 7. Iya. Salose sektor 7 holi sektor tolu lokam malapor. Salose sektor tolu sektor sada. Ya sektor 5 mangalo-alo sektor 7. Sektor P2 asal maganupan. Ya. Majai sektor P2. Ya, Yalo-Alo sektor 5. Ya. Sita Lasari Pandurduran, Sita Lasari pamalas paruhuran. Musik. Iya. Hai Melo. Ya. Iya.
padukan. Hai Maloya. Baris. Sektor 5 baris. Iya. Masuk. Iya. Iya, baris. Baris dua hitam, baris dua. Iya, baris dua. Baris dua. Iya. Baris dua nak, baris dua. Iya. Horas. Ya malas tumangkur nami tene nahun sektor pitu lapangan bola Marihat ay make KPS Sudirman boy hita riap ijon malas nihur marpesta olop-olop 120 sada tahun nadokdas ambilan ibata isi malungun. Jadi nasongon malas nihur nami bani horja sadarion adong doibon hanami siluah lang pala atau honon siluah tene alani memang doma gih-gihai bani iya. Jadi usahawan hanami mah songon bilangan ai 120 sada tahun jadi on siluah nami 12.100.000. Iya, 12.100.000. Ay manahon Iya. itu. Jadi terima kasih ma boy ma itor-torhon tene se surdukon hanami. Rp12.100.000. Ayo. Ya, itampai mau 21.000 na, tambay saya kenap. 120 sada. Tambay sidong 120 sada ni. Ya. Oke, para musik. Siyon ma sektor pitu lana padaskon nasongon mangkoki malas diurni. Halanyai bani goluhon ningon marsirupan do ibakas horta na mariar. Musik marsirupan ibakas horta na mariar. Nanti namang golu. Masuk. Iya. Ada namang golu. Iya. Bersiap
jadi terima kasih mah hubata sektor pitu, domay pada sita hubani panitia, mereteon ni nayalo-alo sektor 5. Alanyay, boy ma iperguna kulay khusus kubani pengurus resort. Alanyay, terima kasih mah bani sektor pitu, ase toras burung ni sirere, toras hanma burung ni timbaho. Terima kasih mah hubani panitia, mereteon ni sektor 5, nadop mancalo. Alanyay, bani penorangon, sehat-sehat baita sektor pitu. Dede, 12 juta. Ya, halanya boras masa pentuntungan, ibuan hupan dudan. Boras baita sektor pitu kan hupan, tong-tong may rambut ituan. Terima kasih ma, Banma Panayurini. Musik. Ora, ora. Masuk sektor tolu, yalo-alo sektor pitu. Mas sektor tolu, mas standby. Ya. Sektor tolu. Oke. Ya. Yalo-alo sektor pitu. Ya. Musik di tortorhon ma tortorhon. Tortorhon ma tortorhon. Iya, musik. Iya. Pagi Indonesia, Sita Lasari do, Sita Lasari pendurduran, Sita Lasari pamalas penduduran. Baru sektor baru kerja. Yes. Ay, Maton. Salvo sektor pitu, sektor tolu, bersiap-siap sektor sada. Ay, manado pelapor. Salvo sektor sada, sektor walu, selesai sektor walu, sektor obat. Iya, ay malo. Yeah.
Faisal Zon. Iya. Barbaris. Modus mau bani ketua sektor. Lau Padasko Sahab. Oras mabata ganupan. Tes. Salam ulup-ulup. Ya, baik. Ya, oras. Aduh. Ya. Terima kasih mah atau tabani Tuhan. Boy kita ibagas namar malas nyuhur mangulupkon bani pestata sadarion. Domu hubani hasil sironta hadir bani panorangon hanami ibagas mar malas nyuhur jemaat GKP Sudirman sektor Tolu Kuria Ijon Sihol hanami padaskon boras tenger nami gue ini Aima Ya, lagi diingat. Lupa busuk. 5.721.000 rupiah. Ya, 7 juta. 5 juta. Oh, 5 juta. 721.000 rupiah. Ya, 5.721.000 rupiah. Jadi Iya. Aima nasongon Ya. boras tenger nami sektor Tolu GKPS. Iya, jadi Makasih, Pak. siul mai pada stasiam ama tortur nasiam lau padaskon. Iya, Napangkat do nakaya. nakaung kato nakaya. Musik. Iya, maju. Suyuk lagi. Suyuk. Bersiap-siap sektor sana. Iya. Iya. Ai matamon. Ora. Dia te tupa mala suhur sonai haganupan bani sektor Tolu. Mala suhur ni panitia maretehon ni nai itomu sektor Pitu. Iya. Dan terima kasih ma 7 juta 5 juta. 5 juta 721.000 rupiah. Aima na i bok malas nurna siam pada skon bani meniti tene.
Sehat dorma, ipasu-pasu tuan mai, boy holi iperkunahon pengurus GKPS Resort Santar Sada. Alanyai, terima kasih malah tuhur, jumpahan pasu-pasu, jumpahan malas tuhur mana sektor tolu, hulu benarion, ibagas hasadaun ni nasiam. Tong iramo tituan. Alanyai, boras sapan jungjungan, ibuan hupan dudan. Horas ba sektor tolu ganupan, horas tong iramo tituan. Tongon maay. Terima kasih Alanyai pat hotor berbuah. Usape lupat sektor tolu na ipipini situa Eden supaya horas maganupan. Nai patongon. Alay permusik manba musik di Herwan Bolon. Ada dua tolu. Ora. Sektor tolu mangalo-alo sektor sada. Ya. Natua Tuni Huta sektor sada. Ya, oke. Batino kanai sektor sada dokan melapor sektor walu, baru sektor opat, baru sektor onom, baru sektor sia. Ayo ke melapor dokan kan. Oke, sektor sada. Ya, sektor Aima Natua Tuni Huta. Situa San Sarlin, mana? Sektor sada, bebeja. Ya, main mesin. Oh ya. Panitia berkati-kati mengalo-alo. Pasoman panitia. Ya, sektor sada, sektor tuan rumah, Natua Tuan Huta, Sudirman. Ya, lemah. Ya, musik ini di sektor sada. On Natua Tuan Huta on. Ya, sektor sada. Iya, lemah. Sita Lasari penduduran, Sita Lasari pamalas paruhuran. Musik. Mundur. Iya, mundur. Iya, mundur. Sektor 2 di Huta. Iya. Masuk. Iya. Iya, mundur. Baris.
sektor sada. Lau padaskon siluah nih. Iya, terpuji Tuhan bani acara pesta perayaan olok-olok 121 tahun para siambilan Hutan Simalungun. Ijon hanami jemaat sektor sada. Sihol hanami memberi siluah nami nabahat ni 5.121.000. Iya, 5.121.000 sektor sada. Iya, malatur. Maaf, jalurnya siap musik ini. Iya, terima kasih Mak. Jadi songon hatanya nama tua nama kata. Iya, Toras ma bulung serere, boko bulung timbal. Oras hanami sektor sada nama bere. Oras pemana siam panitia naman. ai matongon. Iya, Oras ni parsinaman, ijujung hutiga balata. Oras si taganupan, ipasu-pasu duan. ai matongon. Tongon maai. Iya, Korbangan huta raja, lopu sondo torubua. Eta hita hugareja, laho mangaluk tua. ai matongon. Iya, siol ma sektor sada. Lalu padaskon aima nasongon gok balas niurni sedia. Aima manetehon ni 5.120.000 sada rupiah. Terima kasih ma. Saya Norma Zorkit kedupan sektor sada. Aima sektor natua tuan huta. Iya, situa jansarlin purba. Iya, halanyai oras ma sapan tutungan ibuan hupan dudan. Oras ma sektor sada kedupan tong bayar mau tituan. Terima kasih ma. Main ma musik ni nasyam parugas nami. Aima marsirupan bani horta nama dia. Bunyi. Masuk. Suyuk. Hai. Iya. Bersiap-siap sektor walu. Bersiap-siap sektor walu. Iya, suyuk. Iya, orang. Ya, jadi naik mati nih. Ya, nasiam sektor sada do mengubah situasi kondisi panorang ta asih boy ris haganupan. Lainnya terima kasih ma. Sektor sada mangalo-alo sektor walu. Lainnya nasam permusik menasam ma panawiri Ora. Ya, sektor sada mangalo-alo sektor walu. Iya, mangalo-alo panortor itu dah lang mangalo-alo lah bertinju. Ya. Ya, sektor Ya. sada Bani mangalo-alo sektor petugas walu. ibadah mulai hambani singer, patut Ya, si tua purba, galangan, dano kasih tupar si tua para purba. genda, Naun Mariat. anggo si parambilan, ayo na pengaton hita, ase ipersiapkan bema Ya. diri ini, Sektor walu, Pakaian. domas standby sektor walu. baju Oke. pelayanan, boy may pake, namang galang, ase ipakehinan ma baju pelayanan ni, ase singer pe doma standby ijon, si para genda pe doma standby ikonsistori. Sektor sada mangalo-alo sektor walu. Oke. Ase pakon holi
Malatur seharusnya sektor Walu. dihut Selamat datang. namambuan Aima bahul-bahul sektor Aima Nadong Parinangon belakang yang pencara. berjumlah 120 Anyai, sada Malatur. ase Baina ipersiapkan hinanma. Marbutik nami pangaloloni sektor Walu. Aima serma dengan. Iya, ipakinan mah. Ya. Musik. Pakun na mangambit boras sesuai hubani persahapan alani prosesi dohita ase bersiap-siap hinanma ilobe rumah ni Bapak Edi Pono Damanik ase hanjai mama muka galupan na terlibat 120 sada halak na mangambit boras Alkoholis ase sektor Walu. Siap-siap sektor opat. Sunai mai patulah kanan mengingat tolu sektor nari nasihon si alo-alo. Ayo. Iya, pas banget dong. Iya, baris. Iya, terus. Iya, terus, Pak, terus, Pak. Iya. Iya, ora. Sakit, Pak. Ya. Ya, terpuji mah Tuhan. Hanami sektor Walu. Naboy ipatubah hanami John Aima 10.140.000 rupiah. 7.140.000 rupiah sektor Walu. Aima nasongon manggoki balas dihur ni sedia ibagas maretehon ni pasu-pasu na yundos kontuan nu sedia tarpetupu sedia ma Aima nalaho ipadas kubani panitia bani horjata sadareon alaniai hiol ma sektor Walu lau padaskon Aima nasongon guguni hataridahan ni boras tegerni nalaho ipadas panitia alaniai par musik nami baik sama musik ni Aima napangkat do kaya. Iya, musik.
Terima kasih hubani sektor walu. Malasur ni panitia paretehon ni Naizalo sektor sada. Sejarah membuktikan sektor sada dan sektor 8 itu ada historisnya. Pocak kun sektor sada do sektor walu. Lang berkebetulanai, lang dawa aturai. Ya, sektor sada mangalo-alo sektor walu. Berarti sektor sada maabangni, sektor walu maanggini. Pemekaran dan sidang. Langdai ikarang-karang ay berkebetulan. Tene, halanyay, sektor walu malasuhur. Terima kasih, jorgit-jorgit manasyam tetap. Bani ari-ari golus si kanupanari. Bani mamukah haganup lahuan apor data. Tong-tong ma merondos kubani Tuhan. Ayun mama, halanyay, hata ni upasa si malungun bakatahon. Karang-karang na budar sampai sada malam. Sunon nini. Hubasak koras lewat stasiun kereta api. Lewat jalan Cokro, lao huperluasan. Horas-horas bagadupan sektor 8. Berpengarapan bagi Tuhan, lao membuka lahuan. Terima kasih Pak. Alajai, baina sama panawini. Musik. Sektor walu, mangalo-alo sektor obat. Ya, terima kasih Pak. Boy ma sektor sada hundul, menyesuaikan. Ya. Hubata kanupan per sektor obat, Kampung Kristen Simpang 2. Penorang ta masuk. Aseria maita kanupan. Terima kasih. Sektor walu, mangalo-alo sektor obat. Ya. Sektor obat, domana nasyam, jumlah 100 siah kakak. Untuk buai maun. Ya. Selesai sektor obat koli, masuk ma sektor onom, baru holi sektor siah. Ya. Si Boy, mana si Boy? Si Boy, kita lebih si Boy. Mana ting Boy? Biar dibagi. Ya, rumah sektor obat. Ya, hal ini humbuai baik. Madu sektor walu. Dom. Ya, sekolah minggu holi nama poso ya dong dai. Ya. Sita Lasari Pandurduran, Sita Lasari Pamadas Paruran. Musik.
Iya. Baris dua, nak, baris dua. Maju tik foto, maju tik foto, maju. Iya, oke. Ya, terus. Usokkan. Terus, iya. kasih Mak. Nah perlu bercahali. Terima kasih Bani Tuhan. Boydo hita ibagas malas nyuhur. Bani pesta taselerion aima pesta dalam rangka 121 tahun Mak ambilan nama di hari Semalungun. Terpuji Ma Tuhan. Rasa hormat nami hubain nasiam haganuk panitia khusus di pengurus sawat. Malah suhur andorma boy jore acara tai bagas darion. Hubani nasiam panitia benami sektor obat. Alani 121 tahun Ma ambilan nama di hari Semalungun. Nasongon malas nyuhur nami pada sun nami hubain nasiam panitia huma. Aima jumlahni 10.121.000 rupiah. Ya, 10.121.000 rupiah. Terpuji Ya, Ma Tuhan. terpuji Ma Tuhan. Malas maur perguruan nasiamai hubani domu di pesta tahun. Terima kasih Ma. Ya, siolma sektor opat dalam padaskon hitei nisedea malas tur nisedea tupak hubani panitia naizalo sektor walu. Kalau nai ama pekinto nasiam musik ini. Ya, izon adong hubungan Tuhan. Musik. Ya, sektor walu manuyuk.
jadi doma ijalo panitia atas nama panitia maka tahun terima kasih kubani sektor opat nadop padaskon nasongon hite gok malas nirni nasyam. Alanyai toras purung sirere toras hanma bulung ni timbau. Terima kasih ma panitia na mancalo malas ma urni. Terima kasih ma hubani sektor opat na mambere malas ma hubani urni panitia na mancalo. Alanyai jumpahan gok malas nurma tetap sektor opat. Oke. Iya alanyai nabudari barang karangon. Izuma paburpuran buai tubuh gadung culur. Horas ba sektor opat kanupan tong maju pahan balas diur. Terima kasih ma. Alanyai benda sama panorini. Waktu dong jam 10 kurang 12. Ada. Dua talu. Ora. Sektor opat mangalo-alo sektor onom. Ya. Tugas hubani sipar tugas nama ngambit boras nama poso nama buan lilin salib pakon sipar tugas sipatu pugalangan na 10 kalak nadop itodo ase rapma pakon pendeta ilo be rumah ni Bapak Pono Damanik si Panggalang si buan lilin si buan salib si paragenda pakon si parambilan nama ngambit boras na 120 sada halak ase standby ma ilobe rumah ni Bapak Edi Pono Damanik nama ngambit boras inang 120 sada halak pakon si buan lilin nama poso sonayo nama buan silang Sektor onom ilobe rumah ni Bapak Edi Pono ma sektor onom Edi Pono Damanik ase Roma ita lanihan jadi hita prosesi. Ya, sektor onom bersiap-siap. Ase yalo-alo sektor opat. Baja, sektor onom. Ya, par sektor onom musik nih. Ya. Sektor opat mangalo-alo sektor onom. Iya. Sita Lasari pandurduran, Sita Lasari pamalas paruran. Musik. Baris. Ay, baris. Terus, baris.
terima kasih. Terima kasih hubani Tuhan, kalani ijo kanami jemaat sektor onom. Boedo roh ibagas malas niuhur. Terima kasih hubani sektor opat. Langhalani tugah-tugah mangalo-alo sektor onom. Memang anggo sektor opat makon sektor onom pita ipindahon doahannya. Iya. Nasadai ke. Terima kasih. Jadi ijok kanami sektor onom roh dohanami membuat siluah nami 5.330.000 lebih 170 siah ribu. Memang dong do lebih ini. Iya, jadi 5.330.000 nagabi siluah nami malas maur nasiam panitia manjalosi. Nai mahata 5.330.000 rupiah. Aido. Dengan tetap dong rupiah nih, holy dollar. Iya, lang dolar dah. Ya. Rupiah. Ya. Jadi benasama kalau nasama nalahu padaskon aima ton guguon. Ahmad Iya. Nasyam. Ahmad Laguta. Napangkat dona kaya nini situ nami. Mada. Mewakili. Ya. Musik napangkat dona kaya. Ya, jadi liar terima kasih ma hubani sektor onom marete harinado padaskon nasongon dosri hinia 5.330.000. Dimana pas? Das? Oke. Terima kasih ma halanyai pesan tonggo pangindoan ni panitia secara khusus pengurus GKPS Resort Santarsada. Malah suruh di sektor sia sehat-sehat manasyam sektor onom jorgit nasyam ulo bendari ulang mahua karena ma hata ni si malungun na makatahon ini ngaton asi pembelajaran nah iroboh ma hayu isapalan yanan para sarani tepua horas sehat-sehat jorgit bagadupan sektor onom iraboti Tuhan ulang mahua terima kasih ba asa bisa berdua na udari makakarang-rangon. Terima kasih Pak Palma pada Yurini. Iya. Ada dua tolu. Ora. Sektor onom mangalo-alo sektor sia yang dikomandai oleh Situa Tarigan. Ya, bujur. Wah, usahakan. Ya, ketua sektor eda. Situa Katarigade. Bujur, ya musik ini mejua-jua kita terina. Musik sektor sia. Iya, Situa Katarigan. Iya. Sektor sia.
dah ternyai. Ya, oke. Situa Katarigan, Komando Sektor Sia. Alanyai, Rapma Manotor mengalalo Sektor Sia, Baina sama musik ini serba dengan. Ya. Bersiap-siap selesai sektor Sia, seksi segala minggu. Iya, resort center sana. Baru oleh seksi nama Boso. Iya. Iya. Baris. Iya. Baris. Iya. Ora. Terima kasih bani Tuhan, terima kasih hamba-hamba Tuhan. Ya, seksi kor, seksi inang sabola kiri gereja. Hanami roh sektor Sia. Ya. Ya. Be poritar lapat o titene. Iya. Adong no ibu kanami si luah nami. Bahat tumang 3.700.000. Terima kasih bani Tuhan. 3.700.000 rupiah. Aibana hun sektor Sia yang dikomandoi oleh Situa Katarigan. Sudah, asyik tetap nasyam. Jadi terima kasih ma, ubani sektor Sia, siul manasyam lapadaskon silua nasyam. Ubani panitia, mariteon naizalo sektor ono paritian. Alanyai malasuhur, ase dompa ibagas gok malastur nasyam padaskon aimagat tini beras tengeron. Ibagas dos riah ni nasyam. Ya, alanyai bermusik. Yolma sektor Sia padaskon kubani panitia pariteni sektor Mancalo. Bena sama musik ini Maria Sibahue. Iya. Iya.
kepada Bapak Situa yang Tantoso Purba. Asih boy ba panitia, boy mama erakon tine. Ya. Baru terima kasih ma bani sektor Sia. Malas urna siam, malas urni panitia. Ya, coba dulu, masukkan dulu ya. Iya. Ya, masuk mana siam situ ah. Boy langsung ke bagas ya. Ya, boy langsung ke bagas. Ya. Iya, terima kasih. AC sektor Sia, terima kasih ma. Naima acarata sektor on mana mangujungi tene. Alanya sehat-sehat mana siam, jumpahan malas niur hulu benarion. Ai bebas cita-cita tetap barondos kubani Tuhan naibata. Alanya izuma pamurpuran buai tubuh gadung culur. Horas-horas baganup sektor Sia haganupan tong maju pahan malas niur. Ay batongon, tongon maay. Terima kasih ba. Pahan ma panayur ini. Ala dua tolu. Ora. Ya, AC sektor Sia mangalo-alo dak tanak sekolah minggu. Pakon panitia. Ya, pengurus resort. Alo-alo hita nompahta generasi KKPS huluman dari seksi sekolah minggu nomaja dong do seksi sekolah minggu ada ya nama Gambit Boras lau ma boy ma bersiap-siap ku ya ilobe ini gerejaon samping kiri gereja ya nomaja seksi sekolah minggu dong do langa dong izado ya, Izai Nasiam. Mana anak-anak kita sekolah minggu? Semua anak-anak sekolah minggu, ayo sini nak. Hubani nyompa sekolah minggu, anak nami, Pak Hopu, sana semua, ayo. Salpu sekolah minggu oli, bersiap-siap seksi nama bosor saresot. Ya, sekolah minggu Mariat juga di kampung, ayo. Kalian ke apa nanti, seksi nama boso. Ayo semua popu kami, anak-anak semua, anak-anak SM, sekolah minggu Sudirman dan Mariat, bergabung semua. Ayo. Ya, Doma, apa musiknya? Seksi sekolah minggu apa musiknya? Doma. Ya, musik maju tak gentar. Ya. Musik.
Ya. Sekolah minggu ayo. Oke, terima kasih Bani Tuhan, terima kasih Mahubata Haganupan. Terlebih hubani panitia pesta Olopolo Bani Panorangon. Hanami maju tak gentar. Halani memang langong ka hanami gentar sekolah mingguon. AGPT ketek hanami bakal doiguan hanami. Jadi tanda malas nih uhur nami. Walaupun tangan kami yang kecil ini, Tolong bersiap-siap dari seksi nama jemaat Poso ke dan sana. juga Waktu dari kita resort, sudah Tupu Maibuan tepat jam Hanami 10. Seksi nama 1 Poso. juta rupiah. Ya, Tepuk 1 juta tangan. rupiah. Kembali Nyombahta, mau Iya. puta. Iya, terima Ya. kasih Mas. Tolong bikinlah, mintalah lagunya, apalah lagunya. Mau menyampaikan. Gak enak. Seksi nama Poso, Anggodongdo bersiap-siap di tempat Layal Walo. Mana siapa? Si DJ? Ada? Bah, mananya kau ketua? Hah? Seksi nama Poso. Gunung-gunung beranjak. Ya. Karena satu jalannya itu dengan kami tak gentar. Gunung-gunung beranjak. Ya, gunung-gunung beranjak musiknya. Iya. Marguru Nadok Itodo, Manjama, Alif, Bibel, asal menuju tempat barisan prosesi. Iya. Iya. Ora. Ora. Domba das. Domba, ya. Oke. Iya. Domba remaja yang 4 orang yang telah diunjuk oleh Pendeta Manes yang membawa salib, yang membawa Alkitab, Bibel, yang 4 orang supaya menuju tempat barisan prosesi. Yang mana orangnya itu ya? Oke. Naima Nur Nami ya kepada anak-anak kami sekolah minggu, cucu-cucu Pahopu, Nyompah, Haganupan. Thailang nung dalahin na buhol Ganupan. Ay usado lao Ganupan on. Odong mason ya. Oke. Jadi terima kasih ma benasyam nompa nami guru-guru sekolah minggu. Nadop pakon nompa sekolah minggu, nadop padaskon pangurupion maratoni bolas tengen. Teda pat gulipat, pat hontor marbuah. Husape seksi sekolah minggu, lupat tong-tong madapotan tua. Terima kasih ma. Benasyam ma panayur ini. Iya. Salah dua tolu. Ora. Ora. Ya, duduklah. Asih huntul mana saya nampan sekolah minggu. Banyak saya honma
seksi peralatan perlengkapan aset tokinari dop kosematuk barisan prosesi aset standby lau mengatur kursi bahat dope kursi na kosong buai dope hita dalape dapat kundulan halanyai seksi nama poso Longdo yalo alo seksi nama poso mana seksi nama poso nihil seksi nama poso ya berarti tahun 2024 Pesta Olo-Polo Resort Santarsada seksi nama poso nihil ya perlu untuk dievaluasi ya Resort Santarsada jadi Longdo ada idea do kalang balabor na siyam oke yalo panitia yalo do kena sektor minggu ya yalo ma abang nih ayo yalo sekolah minggu ma abang nih ayo Luma, ija seksi nama poso, ija boras tenger nih, bain nasyam, iya, Longdo, iya, sekolah minggu, mangalo-alo, abang nih, seksi nama poso, semua parguru, ayo, semua anak-anak parguru Sudirman, supaya didampingi, ya semani abang nih, seksi nama poso, semua, supaya rame. Semua parguru Sudirman ya yang akan menjadi seksi nama poso semua mendampingi abangnya seksi nama poso seksi remaja mendampingi abangnya seksi nama poso bulan 12 sudah menjadi nama poso kalian. Semua, ayo. Sesuai yang disepakati semalam. Sibuan Bibel, Sibuan Silang. Naizado alak nyai. Sukun pendeta Mandes, iso alak nyai. Semua parguru tanpa terkecuali, semua ke sini. Ya. Toma, musik, tortoron, ya, musik di nama poso, manotor ialaman, ya.
bicara? Ayo. Siapa yang bicara? Wakil ketua mana? Si Lince, ketuanya sana, dia Jimmy, mana Jimmy? Jimmy. Lagi mertupol. Jimmy. Ya kau lah apa? Nah. Kau bendaharan, kau yang ngomong. Shalom untuk kita semuanya. Kami dari Nama Poso beserta adik-adik kami remaja mengucapkan selamat pesta sekolah minggu, selamat pesta olok-olok untuk kita semuanya. Iya, fokusnya sekolah minggu terus. Dari kami Nama Poso beserta remaja jumlahnya ada sebesar 410.000. Ya, 410.000. Ya, Aiman Adong, Aiman Manazur. Ini yang bisa kami kumpulkan, mungkin tadi sedikit miskomunikasi untuk tahun-tahun ke depan, lebih banyak lagi yang bisa kami berikan Nama Poso beserta remaja. Oke, jadi pada sama mintalah musiknya, apalah musik Nama Poso kalian. Ya. Apa musiknya? Lagu untuk kami semua karena kami di sini banyak Boru Purba, lagunya Boru Purba. Ya, Boru Purba. Iya, oke. Abang Boru Purba, Abang Purba, Bang Ganteng saru pemain. Ayo main. Ya, main Abang Ganteng. Iya. Sama panitia. Ya, jadi terima kasih kepada anak-anak kami seksi Nama Poso, demikian juga seksi remaja ya. Jadi untuk ke depan tahun-tahun akan datang tetap kita sama-sama merayakan acara syukuran Malas Nihur Mariteun di Pardas Nyambilan Nama Dear 121 tahun tonga-tonga Nisi Balungun. Jadi berhubung karena barisan prosesi sudah mau menuju ke dalam gereja, isu kita mada. Ya, oke. Terima kasih Ma. Ase nasampar musik kami. Benasama pada yurini. Ora. Oke, jadi Boy Mahuntul. Ya. Oke. Bipo. Ya, oke. Oke, jadi semua tempat anak-anak kami menyesuaikan. Tolong nanti seksi Nama Poso saling berserupan, ini kursi nanti kalau sudah masuk prosesi supaya disusun di sini, supaya disusun di depan ini ya. Asyik sudah ini turun teratak. Seksi perlengkapan, koordinator di situ Hasan Sarlin, masalah saya cara penortoron asyik kursi boy mayatur di lobi ini gereja. Ya, anak-anak Nama Poso tolong, halo.
Anak nama Poso standby dulu di sini. Standby. Semua nama Poso, tolong dulu standby di sini. Supaya kursi yang di sini diatur, masih banyak kursi. Oke. Terima kasih ma. Sonai ma rangkaian acara. Mariteon ni acara panortoron hubata haganupan Bapak Inang Hita Kuria saga KPS Resort Siantar Sada. Halanyai panorangta dibuka ma acara kebaktian ase ondosma kubani seksi ibadah Inang penginjil wanita Meni Borga Manik. Sonai ma, terima kasih ma. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih. Ondos Baba di seksi ibadah Inang penginjil. Ibagas gereja bahat pe kursi na kosong. Tolong asehu bagas kita tene. Di dalam gereja masih banyak kursi yang kosong. Tolong diisi. Ya, khusus nih orang tua nami lansia. Orang tua nami lansia asehu bagas gereja mana siam. Domadong tempat dipersiapkan. Salam mahubata haganupan Bapak Inang sekolah minggu pakon nama Poso. Salam. Salinari sapahanami Bapak salam. Inang salam. Nama Poso salam. Remaja dan sekolah minggu salam. Iya baik. Sadarion marpesta marmalas niur dohita aima pesta olop-olop GKPS Siantar Sada mangelopkon nadomma 120 sada tahun Injil isi Malungun. Lenai hubata haganupan pasti hita mahadiri onta asei bagas namar hasadaun hita memuji pakon pasangap kon Tuhanta. Sonari riap mahita jongjong laho menyambut barisan prosesi segaligus hita mendoding manortor marhitehon ni dodingta pesta bolon marpariama ganuk asomat parcumai. Soma, Pacumai.
Hita mendodingkon ayat 2 pakon sambat nih. Nai bagas pakon nai darat. Ayat sada dodingkon hita teruskan. Riap may tahagan upan jongjong. Nai darat pakon nai bagas, riap mahita jongjong. Pastor Sirhita ma hadiri onta, buka honta ma ibadah, marito ni dodingta nomor 470 sada, ayat 2, ayat 3, pakon ayat 4. Tanda
ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apatondoy na pasing, sito palangit pakon tanahon. Amen. Say pujion kudo ham Jehovah, humbanigok ni hurhu, say barita honok kudo sagala halungangan na binahin muin. Marmalas ni uhur anjaha marulop-ulop doa hubamu, duding konon kudo kurang, ham si timbulanin. Halanyai mangisur do musuhku, maka jurgang anjaha boys ilobemu. Tungon, hamdo si patosa uhum apa paharaku, hundul bani hotakmu do ham panghumi, ham panguhum napitor. Honahata do ibain ham si paju begu-begu, yagohon ham parjahat, anjah isasap ham do goran ni si dia sadokah ni dokah ni. Bois do musuhin, manrongrong lalap, maseda do sagala huta ibahen ham, mago patingat bani si dia. Tapi ia Jehovah, tetap do marparatas rosi sadokah ni dokah ni. Ipa jongjong do hotak ni laho maghumi, say pujion do Jehovah ne batap, rosi sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martong kumahita, ipuji anjaha ipasangap hanami do goranmu napasingin Tuhan. Ham ali Tuhan, ham do na manutapkon malas nyuhur, itonga-tonga ni kuryamu, marhitai pesta olop-olop jubileum 121 tahun, mardingat 121 tahun, holongmu manondangi guluh nami,
Jong. Saksiwan hita maha porsyon tain, songon na sinaksiwan ni Haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Aw porsaya bani na ibata bapa, pargogo na sa tarimbang, na manupalangin pakon tanohon. Aw porsaya bani Jesus Kristus, anak ni na ibata na sa saling, Indo Tuhanta, na tinukuan si Maria sa kalabe halyaban, marhita itondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panarang Diyos latus, iparsilangkon, mati anda itanong, turun huna koritor, mulang manggolong bani na mati, bani ari patutukon, naik kusurga, anda huluni siyamu ni na ibata bapa, pargogon na sa tarimbangin, punjay maya mulak magira, lahu manghumi halak na manggolong pakon na dogmati. Aw porsaya bani tondoy na pasing, bani kuliah parsadaan na pasing, parsora ni sagala na mapasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuhon niya kulan, pakon bani aguluhan na sa dokani. Amen. Sonari das mahita hubani acara khusus na parlobe ay tingting na paduahon tonah ni pimpinan Sinode GKPS na patuluhon kanon olop-olop 2024 na papatkon tonggo pangapitiyon na palimahon boras tenget. Sonari pondos na iba na siyam PMJ laho padas kon tingting ikuriat. Kangarita ma tingting atap tugah-tugah khusus hubani jemaat Kuria GKPS Marihat. Tingting ka bani sadarion pertumbuhan ka bani hari Jumat tanggal 20 September 2024 Marianan Igarejaon masuk pukul 10 pituit atap jam 5 sore. Si pertugas ambilan inang penginjil M. Suryani Damanik, agenda inang Situa Nurmiati Berugirsang, Sibuan Doding, Situa Ferdinand Purba, Patut Galangan, Situa Mariandus Purba, Pakon Situa Elmanus Saloho, model kebaktian, model C, Hasuhuton atap naman jabui kebaktian pertonggoan, Aima keluarga inang pasti sembiring, Pakon keluarga Bapak Josapat Girsang. Tingting napaduahon, sesuai bani jadwal pelayanan pengurus Resort Center Sada tahun 2024, bani hari Minggu tanggal 20 September 2024 bahenon ma horja bagal napasing atap HBN aima horja bagal napasing napatuluhon ikuriata GKPS Marihat bani tahun 2024 sadalan hujai hubata ganupan anggota jemaat ni kuriata pun GKPS Marihat hasil marsi paingatan kita jana arah konhita hasomanta nalaho mandihuti horja bagal napasing na ipamasa bani hari Minggu tanggal 20 September 2024. So naima das nitingting bun Kuria GKPS Marihat ikondos kanami hubani Kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Horosma Watakanupan. Jati tupa, terima kasih. Sonari pada sonami ma ting-ting terus tengah-tengah ni kuriata GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Na parlobe partupuan seksi inang sektor tolu, partupuan seksi bapa sektor pitu, partupuan inang Naomi, sadalan hubani panorang nadop ito tapkon, pakon iyanan nadop ito tapkon, ase ipasingat kanami, ase robema mandihuti partupuanay, domu hubani hamulaw negoran nito hanta. Aima naparlobe, napaduahon, tingting parlobe sihol manjalo pamasu-masuon partong ajabuan. Sihol manjalo pamasu-masuon partong ajabuan don yombahta.
Aima Aldo Jitro Damanik SM. Aima nyombahni Bapak Pendeta Naik Hamunangan Damanik, sarjana teologia MM, naik tinbukon ni Inang Sarmas Boru Purba, sarjana pendidikan warga jemaat Nahun sektor Onom Kuriaon. Pakon Cindy Lolita Boru Sinaga, sarjana akuntansi. Aima Boruni Bapa Situa Lihardo Sinaga, naitibukon ni Inang Sorta Iriana Boru Tapubolon, warga jemaat Nahun GKPS Kenangan, Resort Teladan Medan. Pamasumasuon, ia dongkon bani hari Kamis naloro, tanggal 26 September 2024, pukul 10 WIB di GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Napatuluhon Pandidion Napasing khusus sadalan bani penginduan ni warga jemaat. Aima warga jemaat sektor opat keluarga nyombah ni orang tuata Situa Elisman Girsang naipadas hubani pendeta resort naik GPMJ Sihol Yadongkon Pandidion Napasing. Ya, kebetulan nyombahai perantauan. Jadi Sihol sedialah pendidion. Alanyai bani hari Minggu mayadongkon pandidionai tanggal 22 September 2024 Minggu nalaro panorang kebaktian Minggu siang. Dua muhujai bani orang tua atape melalui orang tua nami Situa Elisman Girsang ase ipasingat mahubani nyombahai hari Sabtu tanggal 21 September 2024 aseroh mandihuti perguruan jam 10 di kantor GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Jana ibuan mahumani surat pun pengurus sektor. Aima nomor hubungan hubani Pandidion Napasing khusus. Baru namangiut Bapak Inang kita kanupan khusus Pria Sudirman kunjungan pelayanan gereja. Sadalan hubani surat ni paduan suara Inggo Victory Matang Siantar na ijalohita nari Sabtuai Natuari bani hari Minggu naloro tanggal 22 September 2024 tiap markebaktian Minggu pagi do aima paduan suara Inggo Victory kuriata sekaligus sedia maritehon ni na padaskon galangan doding pujian. Aima ting-ting bata na parpudi sahali khusus kubani hita majelis jemaat adong i GKP Sudirman sadalan bani panorang sadarion kebaktian Minggu sore tetap ia dongkon. Jadi mana tahu petugas Minggu sore riap kita izon ipasingat kanami jam 4 boy berangkat kon gereja koli. Persiapan Situa Rotua Hutapea Situa Kristi Hutauruk Organis Celo Zailingga Palen Girsang Togi Sidauruk Sandia Sipayung Patupu Galangan Situa Benri Sipayung Situa Ramsia Siahan Situa Hamdon Purba Situa Gilbert Purba Situa Erlansius Saragi Samas Haulianta Saragi Sibuan Tonggo Samas Deliarman Purba Sektor Walu Koordinator Piket Situa Joner Damanik Pemerhati Situa Joni Yakim Samas Kencanawati Purba. Ini ingat mai jam 4 boy maholi sore berangkat pun gerejaon persiapan nomor hubungan bani pelayanan Minggu sore. Sonaima ting-ting khusus bani Kuria Sudirman
bani grup Hordata ibagas Minggon, ase tetap mai ibagas kita ibagas Tonggo, ase boy tar horjau kita ibagas nadiar domu hubani hambulan negara itu hanta. Sunai ma, terima kasih ma. Sonari, kawan-kawan hubani video, Aima ponahni pimpinan Sidolo di KPS. Horas, selamat marmalas nyuhurma hubani nasyam haganup kurian ni Tuhan namar hasadaon iresot on. Bani narup hita mamestahon 120 sada tahun pardasni ambilan namadiar i Simalungun. Mar pesta olop-olop aima mamestahon pambahenan ni nebata na bagal nadop makop-kop janah paluakon hita humbani parjabulonan dosa hajahaton pakon hagolapan gabe bangsa ni nebata na merdeka anjaha ipasirsir bani horja namadear ibagas malas nur nasonin ipada sanami ma tonah on hubani nasyam haganup kurian itu hatta na i resort on. Semangat na perlu tetap ipabayu hita marhite pesta olop-olop resort aima makaguluhkon hata ni nebata. Na tersurat bani Jeremia 33 ayat 6 Tonggorma parohon kudo hajor giton apa hamalumon bani hutaon. Pamalumon kudo sidia anja patalaron kudo bani sidia hadoharon apa hadameon na manongtong. Asesongon pambahenan ni nebata na patalarhon